one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. Ligner man så sådan støvler af. Fantastisk. Mads han laver mad i det nye køkken. Flot. Lækker. Så kører vi lige herud. Det er bedre end Noma. Der er tursækkenes placering. Så går vi lige over til noget interessant. Det er snubleblusset. Bum. Hvad man følger snoren? Nu går det hurtigt. Og hvad er det vi har her? Det er et snubleblus. Uden patron, så virker ikke det skid. Herovre. Der har vi, soveposer, der hænger til tørre, fordi de har været våde. Det er også dumt. Og der har vi pulke, yes. Og hvad har vi der? Der har vi kraftet med solen, ikke? Bum. Plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. Jeg synes, jeg er kraftig forfrysning i venstre stortøv, og mindre, men stadig kraftig forfrysning i højre stortøv. Og så har vi også lige status herovre på Randus. Anders han. Var det en blodvabel, Randus? Det var en gode. Af dem. Det er en af dem med farve på, som man siger. Så det er jo danskerne på tur. det ser vi her. Danske farver. One at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. I'm plugging in keyboards one at the time, one at the time, one at the time. Klar der. Fin opvarmning til første dag på elven. Noget lidt